Razvijanje ekološke svesti kod mladih postalo je imperativ u savremenom društvu jer upravo oni predstavljaju ključnu snagu za budućnost naše planete. Klimatske promjene, zagađenje životne sredine i iscrpljivanje prirodnih resursa problemi su koji ne poznaju granice, a njihov uticaj postaje sve očigledniji. Zato je izuzetno važno da već danas počnemo sa obrazovanjem i posticanjem mladih na prepoznavanje ovih izazova, kako bi se sutra stvorio svijet u kojem će ravnoteža između čoveka i prirode biti očuvana. Ekološka svijest kod mladih nije samo pitanje teorijskog znanja, već i konkretnih akcija. Kada mladi razumeju kako njihove svakodnevne navike od izbora proizvoda koje kupuju do načina na koji se odnose prema otpadu i energiji utiču na životnu sredinu, oni postaju nosioci promjena. Njihovo angažovanje, bilo kroz lokalne inicijative, volontiranje ili čak društvene mreže, može imati dugoročne i globalne efekte. Mladima treba pružiti alate i znanje da prepoznaju ekologiju kao integralni deo svog života, što će im pomoći da donose odgovorne odluke. Veliku ulogu u neformalnom obrazovanju mladih koji se odnose na temu životne sredine i dostupnosti proverenih informacija imaju omladinski radnici i kancelarije za mlade uz podršku organa i tela nadležnih za zaštitu životne sredine, obrazovanje i mlade. Jedan od osnovnih izazova sa kojima se mladi također u Republici Srbiji suočavaju jeste nepostojanje odgovarajućih uslova za osamostaljivanje mladih usled nepovoljnog ekonomskog položaja mladih i nedovoljno razvijene stambene politike za mlade. U ovoj emisiji čućemo stavove mladih i na ovu temu. Kad se priča o ekologiji, ima mnogo negativnih stvari koje se mogu u Novom Pazaru pomenuti, nažalost, i mi smo svedoci svakodnevno što se tiče tih stvari i vidimo različita izletišta u okolini grada koja su u katastrofalnom stanju. Mene najviše brine što se tiče te ekologije jeste zagađen vazduh, pošto još uvijek ljudi nemaju svijest o zagađenom vazduhu i da je Pazar jedan baš od zagađenih gradova da ima dosta tih čestica. Pa prvenstveno jeste zagađenost rijeka. Mnogi ljudi u Pazaru bacaju svoje smeće, frižidere i što je veoma loše. To je negativna strana priče, a postoji ono pozitivno, a to je da ja smatram da mladi ljudi nisu glavni uzrok toga i da kažem ta generacija kojim se mi obraćamo nisu ti ljudi koji prave najveći nered tamo iz razloga što su shvatili kako ne treba, čini mi se u dobroj meri i negde su svesni da je potrebno da uhvatimo korak za razvijenim svijetom i video sam da kroz edukacije i akcije koje smo organizovali dosta u Kancelariji za mlade, na primjer ove godine, najveće interesovanje uvijek imamo kad su u pitanju ekološke stvari. Sama činjenica da vi u nekoliko srednjih škola na Pazarske imate nekoliko neformalnih ili formalnih udruženja koje se bave isključivo ekologijom i rade isključivo na toj temi je dovoljno pokazatelj da oni vide u čemu je problem. Pa u Novom Pazaru ima nekoliko udruženja, nešto zvučno, ekostraže i ostale, koje, ja mislim, veoma su korisne, ali mladi, mislim da se toliko ne pridružuju. Koliko god da im pokažeš nekako sve bitnosti, da će sve to zagađivanje zelenila i same prirode uticati na nas, na naše zdravlje, ali potrebna je još veća edukacija mladih. Različite nevladine organizacije ili udruženja ili kancelarije za mlade sprovode različite edukacije, radionice ili tribine o tome. Nešto da sam upoznat u neki, da kažem, konkretniji rad na tom polju i nisam iskren.
Što se tiče te same ekološke svijesti, mislim da je to ranije dosta bilo manje zastupljeno i da manje je bilo, kako da kažem, promovisano to očuvanje životne sredine i te ekološke svijesti, ali da su vremenom mladi sve shvatili da je ta ekologija sve bitnija, ali mislim da to još uvijek nije dostiglo vrhunac, da mladi budu svesni i da imaju to u samosvijest o zaštiti životne sredine, o zagađivanju također životne sredine i također mislim da su u Novom Pazaru imale različite neke akcije za očuvanje životne sredine, da smo imali u srednjoj preko kancelarije za mlade imali sadnju borića na atletskom stadionu i mislim da je jako bitno to da sadnje i stvaranje nekih novih ekološke svijesti, tipa edukacije isto mladih o toj ekološkoj sredini i da se jednostavno mlade uključuju u te ekološke akcije tipa čišćenja životne sredine, tipa imamo, često se rade ekološke akcije čišćenja izletišta gore kod Đurđevih stupova, isto sadnja drveća na različitim mjestima gdje god je to moguće. Ekološka svijest mladih kod nas, bar po mom mišljenju, nije razvijena dovoljno. Razlog tome mislim da ne vodi se mladi, jednostavno im nije više bitno da li se nalazi smeće ovdje, da li se nalazi negdje tamo, jednostavno nađu prvu priliku da bace negdje smeće i to je za mene u 2024. godini totalno neshvatljivo. Što je Pazar jedan veliki grad sa 130.000 stanovnika, da bi u Pazaru najmanje trebalo da ima još jedan gradski park. Jer u Novom Pazaru ima samo taj jedan gradski park, ali u suštini dosta su u zadnje vrijeme radile na ozelenjavanju tih površina, tipa da su napravljena mnoga igrališta gdje su pravljene te zelene površine, gdje je bila sadnja drveća, isto gore atletski stadion. Mislim da je potrebno što više drveća zasaditi u Pazaru. Smatram da edukacijom, da se veoma treba povesti računa o tome. Čak sam ja na društvene mreže predlagala, potpuno mi je shvatilo, hajde kao u školama da se ubaci čas ekologija, kao da moraju svi da polažu to, tu da kažem ekologiju sredine, jer ne razumijem koliko je to njima jednostavno lagano da negdje normalno da vide negdje smeći, kao baš me briga. Dosta sam imala takvih slučajeva. Bila sam učesnica jedne ekološke akcije koju je organizovala Kancelarija za mlade i mislim da je potrebno da se mladi još više uključe u ekološke akcije. Najiskrenije da kažem, mislim da nešto kao što je ekološki savjet mi nemamo. Znam da postoji odeljenje za ekologiju u gradskoj upravi i zaštitu životne sredine koje se bavi na svoj način tim temama. Nedovoljno, ja smatram, imaju nedovoljno kapaciteta i oni sami nedovoljno to obavljaju. Verujem da bi bilo dobro kada bi postojalo neko, da kažem, telo koje bi se bavilo, koje bi davalo različite savjete na toj temi i onda bi sasvim sigurno bilo dobro da to telo bude najviše sastavljeno od mladih ljudi. Pa mislim da bi u Novom Pazaru baš trebao taj neki organ da kontroliše šta ljudi rade i na koji način zagađuju životnu sredinu i da prate taj način kako životna sredina napreduje, da li je došlo do nekog napretka u očuvanju životne sredine i da bi baš taj, kako da kažem, taj organ za očuvanje životne sredine mogao da održava različite edukacije i seminare mladima u osnovnim i srednjim školama za očuvanje životne sredine i da kažnjavaju ljude koji zagađuju životnu sredinu. Živim sa porodicom, ali mislim da je jako bitno da se mladi osamostale u nekim ranijim godinama, ali za to je potrebno da se mladima pruži ta prilika, to jest prvenstveno posao mladima, da bi oni nastavili i unapredili svoj život. Ja živim sa roditeljima, a mladi, naša je takva sredina da se mi teško osamostalimo, da sad negde da živimo dalje. Nije to toliko zastupljeno kod nas, to osamostaljivanje. Pa mislim da u tome ima i financije i tradicije, da su obično mali broj, da je slabo zapošljavanje.
i financije stvarno i ta tradicija da roditelji tipa ono kad se mladi uzmu žene udaju, da oni ne daju da oni odu dalje od njih, nego moraju da žive baš sa njima u kući. Dosta često se prenosi ta obaveza, što bi mi rekli, da se skući sa roditelja na sina ili na ćerku, onda roditelji dosta često pomažu i pola svojeg života provedu kako bi svoje dete obezbedili da ima svoj stan i kuću, onda on to isto radi svojem detetu, tako da u principu svi imaju jednu muku, ali je samo prenose na narednu generaciju. A da ja znam da imaju ozbiljne uslove da se samostalno, da kažem, odluče na korak izgradnje kuće ili ne znam kojeg drugog načina življenja, to je dosta teško. Jer vi po različitim statistikama vidite da mladi ljudi dosta kasno stižu do svojeg prvog posla, a da ne pričamo do posla koji će im dati tu sigurnost da mogu da izgrade ili kupe nešto. Pa taj problem u Novom Pazaru, mislim da je to baš jak problem zbog toga što mi u Novom Pazaru obično vezani za roditelji da tek kasnije, kako da kažem, odlučimo za neke stvari da živimo sami, tek kasnije u odnosu na ostale dijelove Evrope. Mislim da to nije vezano samo za Pazar, već i za cijelo balkansko područje i da mladi trebaju da se samostaljuju na taj način, da ih roditelji previše ne vežu za sebe. Dobre stvari se neke dešavaju, a to je da dosta mladih ljudi, na primjer, se otvorilo ka toj industriji, IT industriji koja pruža veće plate od onog prosjeka koji možemo dobiti u našoj zemlji i onda oni imaju i taj dodatni novac koji mogu da iskoriste za sebe, ali je to opet privilegija pojedinih grupa, nisu svi sposobni da sebe u tom polju vide. Možda bi se različiti načini pomoći mladim ljudima mogli uspostaviti. Znam da za mlade bračne parove ili mlade majke postoje različite subvencije, pomoći i to je dobra stvar. Ja znam dosta ljudi koji su se udili da kupe svoju prvu nekretninu na osnovu toga što su dobili prvo dete i onda imaju priliku da se na osnovu toga dobiju ono četvrtinu ili petinu, nisam siguran koliko para, tako da to su dobre stvari, ali da bi se vidjeli ozbiljni rezultati, mislim da treba još i treba duže vremena. Pa živim u porodičnoj zajednici gdje je nas 4 i mislim da je to super. Još uvijek nije vrijeme da ja odem od kuće, pa ima vremena dok ne završim fakultet. Moja želja je da sam samostalnim do 25. ali vidjet ćemo. Nemaju jednake šanse. Onaj ko dolazi, na primjer, još uvijek vlada ta diskriminacija ukoliko je sa sela, ukoliko nema dovoljno novca, ukoliko je Rom ili tako nešto. Mislim da mladi imaju jednake šanse za obrazovanje, za zapošljavanje, za različite stvari, da to sve zavisi od njihove branše, od njihove zainteresovanosti i od njihove želje da nešto urade i pokrenu. Ima dosta mladih siromašnih, ali nije to toliko uočljivo ili ih mi ne primećujemo. Danas mladi nemaju tu probuđenu svijest da budu zadovoljni onim što imaju. Uvijek misle da su izgubljene su te prave vrednosti, hoću da kažem. I misle da ukoliko imaju nešto novca, kao ono što smo malo pre pomenuli, diskriminisani su siromašni, oni sa sela, i ukoliko imaju nešto više novca, oni su tu da se žele da se dokažu, da i oni mogu da imaju to. Pa i mladi na selu također nemaju zdravstvenu zaštitu. Ja imam posao zašto sam se školovala, ali mnogo mladih nema priliku da radi za ono što su se školovali. Imamo taj, da kažemo, gastarbajterski rad 3-6 mjeseci i onda žive godinu dana i tako u krug. Tako se borimo protiv, da kažem, situacije trenutne kakva jeste. Neko uspije da se snađe ovdje, neko mora da ode preko i navikli smo da živimo tako. Zaštita životne sredine mladima treba da bude jako bitna, s obzirom da ovu prirodu jedinu imamo i da nju treba i da čuvamo i da sutra mi treba da je ostavimo nekom našem.
jako se malo govori o zaštiti prirode, govori se u danima koji su posvećeni Danu planeti Zemlji, Danu prirode i tako dalje, ali ovih ostalih dana kada ne spominjemo prirodu, retko ko se seti da posadi drvo, da posadi cvet, da sam očisti nešto, a jako se malo vremena daje na značaju prirodi, a priroda je jedino što nam je ostalo. Pa to je naravno još pogotovo u današnjem vremenu je to jako važno zbog samog globalnog zagrevanja i svih drugih okolnosti kojih se danas nalazimo. Znači ne čuvamo planetu što nam daje sve što nam je potrebno. Znači sve manje biljaka koje nam daju kiseonik, sve manje nekih da kažem jezera gde su razvijene neke vrste riba ili bilo čega koje su ugrožene. Također lov i ribolov su previše, da kažem, su zastupljeni gdje se dešava dosta krivolova i tu je, da kažem, isto također veliki problem što se tiče ekologije. I mislim da bi više vremena i, da kažem, edukacije trebalo da se posveti i o lovu i ribolovu, gdje uopšte nije zastupljena ta neka edukacija o koliko tu ima izlovljavanja i koliko su zapravo ribe i životinje ugrožene u današnje vreme. Pa pretpostavljam da nisu puno svesni, jer opet to se, ne znam, bacaju možda iz neke nesvesti, a ne znaju da veoma greše. Mladi kao pojedinci nisu toliko ekološki nastrojeni, ali su jako edukovani i Kancelarija za mlade često tokom godine pravite neke akcije čišćenja, pošumljavanja i tako nekih stvari, tako da su dosta edukovani, ali smatram da većina njih u privatnom životu ne primenjuje dovoljno te neke ekološke mere kao što bi trebalo. Vrlo često se zapravo govori, mogu da kažem da kroz moju školu da se vrlo često govori o tome, prave se neki filmovi, prave se prezentacije, predavanja i tako dalje, međutim smatram da nekako kao da to ne dolazi do mladih, kao da prosto ne zna da se priđe na pravi način i ne zna nekako da se osvesti. Tako da i tu bi svakako trebalo malo podići svijest. Vrlo često mi idemo u okviru školskih nekih akcija, čistimo obalu Ibra, čistimo školsko dvorište i tako dalje, ali sve je to vrlo kratkog daha. Mladi imaju priliku da stiču znanja o ekologiji, kao što sam i već navela onih dana kada se govori o ekologiji. Naravno, tu su razne organizacije koje se bave ekologijom, tu je Nacionalni park Kopaonik koji je nama tu blizu i koji nas edukuju, imaju letnje škole, imaju edukacije o tome kako treba da se očisti, zaštiti priroda, imaju svoje dane čišćenja kada svi mladi treba da dođu, kao i zaposleni, da dođu i da očiste prirodu i ono što je neko ostavio za sobom. Mi smo, moram da se pohvalim, jako posvećeni ekologiji u zadnje 2-3 godine ovdje samim aktivnostima Kancelarija za mlade i ono na što sam posebno ponosna da su svi ti projekti uglavnom na inicijativu samih volontera. Bili smo učesnici u jednom nacionalnom projektu koji se zove Youth for Air, gdje su naši mladi već 2 godine za redom dobijali sredstva za implementaciju svog sopstvenog projekta i odakle smo proizveli, da tako kažem, 4 licencirana vršnjačka edukatora na temu ekologije koji rade i koji su imali prezentacije i u našoj kancelariji za mlade i u lokalnim kancelarijama za mlade ovdje u okruženju. Također imali smo i više akcija čišćenja ovdje grada, korita reke Ibra, gdje smo izvukli, moram se pohvalim, čak 900 kg otpada prilikom jedne akcije u saradnji sa najvećom ekološko-humanitarnom organizacijom Čepom do osmeha. Također imali smo i više akcija čišćenja nacionalnog parka gdje se naši mladi uvek stvarno u jednom velikom broju odazovu. A ono na čemu sada radimo to je veliki projekat koji je podržalo Ministarstvo omladine i turizma sa donacijom od 2.300.000 dinara. U pitanju je projekat Omladinski klub Zeleni talas inovacije koji će obuhvatiti renoviranje samih prostorija naše kancelarije za mlade, odnosno našeg omladinskog kluba i niz edukacija, također i skupljanje čepova od plastičnih flaša koji će se davati u humanitarne svrhe za kupovinu pomagala za osobe sa invaliditetom.
Pa o ekologiji se dosta priča. Ja isto iz nekog svog iskustva godinama unazad također radimo razne likovne i literarne konkurse, ali mislim da je bilo jako bitno što imamo mi neku svoju radionicu Iskoristi prirodu. Radimo to sa decom konkretno u prirodi, znači mnogo toga smo posadili i ukrasnog bilja i cveća i raznog drveća. Uz to uvek idu neki plakati, idu neki, kako bih rekla, flajeri na kojima pišemo kako treba deca da se ponašaju u prirodi, šta je to u stvari ekologija, da čuvamo svaki cvet, svaku biljku, gde se baca taj otpadni materijal, kako se danas postoje i te reciklaža tog papira. Mi radimo i na radionicama reciklažu papira i od toga pravimo razne predmete, tako da isto mnogo su deca uključena kroz te naše aktivnosti, pričamo puno o ekologiji, radimo konkretno da oni mogu da vide šta sve mogu da naprave od tog reciklažnog papira, koliko je bitno da taj otpad pravilno skladištimo, odvajamo, kako da se ponašamo u školi, kako da se ponašamo, verovatno se to malo ponese i od kuće, ali je jako bitno da se deca lepo ponašaju i na ulici i u školi i o tome jako puno vodimo računa. Dečiji savez učestvuje svakako u radu sa mladima, pa između ostalog i na temu ekologije. Da, svakako ekologija je ono što nam je jako bitno. Prosto priroda je jedino što nam na kraju ostaje i moramo da vodimo računa o njoj. Tako da mislim da generalno sve organizacije treba malo više da se osveste i da se trude da, poput Dečijeg saveza, prosto učestvuju u edukaciji mladih na tu temu. Pa u toku godine postoje neke organizacije koje se time bave. Evo, na primjer, kod nas u srednjim školama po nekoliko učenika iz svakog odeljenja se izdvoje koji će da taj dan da pomognu i da čiste. Deca koje dolaze na naše te radionice i kada završimo tako neku radionicu, posle nekog vremena, ako radimo nešto drugo, oni to primene. Recimo, ako radimo neku likovnu radionicu, oni lepo znaju da odvoje materijal, da to sklone, znaju da opomenu druga da ne baca papir tu i tu. Ne znam koliko lokalna samouprava uopšte, ali mi se zaista trudimo kao organizacija da radimo i to jako dugo radimo. Ovde u Raškoj ima velike prilike za edukaciju o ekološkoj sredini i uopšte o toj temi. Kažem, Kancelarija za mlade stalno organizuje neke akcije za koje nas uče. Imali smo par radionica i par prezentacija o tome koliko je zapravo bitno čuvati našu životnu sredinu i ekologiju generalno. Jeste, vrlo divno, to su deca vrlo lepo prikazala kako bi trebalo da izgleda naš grad, naše terase, naši prozori. Radimo mi to, sad mislim kod mladih, da će se svest malo probuditi i bar ta deca koja kroz te radionice, kroz te konkurse rade tako nešto da ipak od njih to malo ima efekta. Pa koliko god da su mladi svesni problema koje mi imamo, verujem da će većina misli da nismo u stanju da mi budemo čistači onoliko koliko zagađivača ima i da ne možemo nešto znatno da doprinesemo ekologiji. Jesam, učestvovao sam u par prezentacija, gledao sam par prezentacija i pomagao sam i čistio sam na Kopaoniku kad smo bili neka akcija čišćenja. Pa da, učestvovao sam na dosta tih nekih manjih ekoloških akcija kao što je čišćenje školskog dvorišta, našeg grada Raške šetališta i učestvovao sam na jednom, da kažem, većem internacionalnom ekološkom događaju koji se dešava na Kopaoniku, gdje smo čistili, da kažem, ceo nacionalni park. Pa, mladi su i zagađivači, a i čistači. U više prilika sam se uverila da na nekim izletištima kada su bili mladi tu, da ono što su i napravili, oni su to i pokupili, tu sam se lično u to uverila, tako da eto, možda jesmo zagađivači, ali znamo i da očistimo. Pa mislim da su više zagađivači, zato što ih mrzi da odu do kante, samo bace na pod, umjesto da očiste i da bace u kantu ili šta više pomognu i posade neko drvo. I da kažem veliki hendikep naše opštine, jer ne postoji prosto ni jedno telo koje će
konkretno da se bavi ekologijom i da u to uključi mlade, jer mislim da mladi imaju dosta dobrih ideja koje mogu da se prosto sprovedu u okviru tih projekata. Koliko ja znam, mi nemamo te zelene savete i nisu mladi uključeni u tako nešto. U Raški postoji organ pri opštinskoj upravi Raška koji se bavi zaštitom životne sredine i unapređenjem kvaliteta same životne sredine, koji nama pomaže u radu kada su nam potrebni, na primjer, materijali za naše akcije čišćenja. Oni su tu, organizovali su i niz nekih edukacija, zajedno sa njima obeležavamo, na primjer, Svetski dan voda, Svetski dan zaštite životne sredine i slično. Volela bih naravno da se naši mladi i uključe u rad same komisije. Za sada imamo njihovu podršku vezano za naše akcije, tako da vidjet ćemo u budućnosti u kom će to smeru ići. Također, ovdje u Raški postoji i udruženje Zeleni putokazi koje se isto bavi ekologijom. Oni isto imaju svoje akcije i neretko su naši partneri i na našim projektima i eto, imamo neke zajedničke akcije gdje isto i naši mladi, odnosno aktivisti učestvuju. Vrlo je mali procenat mladih koji se nakon tog nekog svog punoletstva i tih početnih, da kažem, zrelih godina odluče na samostalnost, ne zato što možda nisu spremni na to, nego jednostavno iz nekih finansijskih razloga koji su svakako problem. Dosta mladih naravno ode na studije i prosto tamo negdje stekne tu samostalnost i obezbeđenost na kraju krajeva, ali dosta mladih ostaje da živi u zajednicama i u okviru svoje porodice početno. Što se Raške tiče, Raška je malo mesto, samim tim imamo mali izbor srednjih škola, o fakultetima neću ni da pričam jer ih nemamo. I većina srednjoškolaca su zapravo i Raščani. A manjina putuje autobusom, pošto je blizu, žive u okolnim selima, tako da osamostaljenih mladih Raščana mislim da nema. Mladi se u Raški osamostaljaju zato što ovdje nemaju fakulteti, uglavnom nakon srednje škole gdje moraju da idu u veće gradove i uglavnom su tamo odvojeni od roditelja. Iako postoji mali procenat mladih koji sa već 16-17 godina mogu da budu osamostaljeni, da žive samo, uglavnom im roditelji to ne dozvoljavaju i čekaju da idu na fakultete kako bi se tamo osamostalili. Ima, da kažem, dosta slučajeva gdje čak i na početku srednje škole, to je na kraju osnovne, dosta njih ide na stranu u neke veće gradove. Da kažem, nije mali broj tih đaka, ali opet je većina na kraju srednje škole gdje odlaze na fakultete. Pa s obzirom to planiram da idem na studije, onda posle, nakon studiranja, planiram da kada se zaposlim da sebe obezbedim i da rešim sebi to stambeno pitanje. Pa moji su planovi da završim srednju školu ovdje i nakon toga da idem studije u Sloveniju gdje bih studirao neko softversko inženjerstvo ili nešto slično tome. Generalno danas kvadrat stana ili kuće je veoma skup i mladi to sebi ne mogu da priušte ukoliko nisu iz neke imućnije porodice i to je veliki problem jer mladi onda nemaju motivaciju za dalji rad. I mislim da bi tome dosta doprinelo da se izgrade nove zgrade, samim tim bit će više prostora odnosno bit će više stanova, a kvadrat će da bude jeftiniji. Mladi Romi se jako teško osamostaljuju zato što sve to kreće od malena i od neke zajednice gdje svi moramo da budemo u zajednici i gdje se mi to tako čuvamo. Kada neko nema osnovno obrazovanje pa nema ni srednje, ni fakultet ne može da radi, a kada nema novca onda ne može, odnosno kad nema posao i novac onda ne može ni da živi sam nego mora da zavisi od nekoga. Obično to bude, nažalost, kod nas da zavise od države ili opštine. Ima par nas koji smo se malo tako izdigli iznad situacije i romske zajednice, što nije bilo lako, ali drugi ostali mladi su i dalje u zajednici sa roditeljima i to tako funkcioniše godinama i teško je da će se to promeniti. Što se tiče teme osamostaljivanja mladih u Raški, može se posmatrati dvojako. Sa jedne strane imamo mlade koji se veoma rano osamostale, nakon srednje škole, zna se kako to ovdje ide, prosto mala sredina, nemamo fakultete, mladi idu
da se školuju u velike univerzitetske centre. Zatim imamo i jedan deo mladih koji ovde ostaje. Uglavnom, ti mladi ostaju da žive u nekim, ajde da kažemo, porodičnim zajednicama i to osamostaljivanje ide malo kasnije. Ono šta se može primetiti da postoje neke mere koje je država propisala vezano za pomoć za mlade na selu za kupovinu kuće, tako da ja sam u svom okruženju, a i ovde pri Kancelariji za mlade znam neke slučajeve gde mladi su kupili kuće, vratili se na selo, pokrenuli neko svoje domaćinstvo i bave se poljoprivrednim poslovima, da tako kažem. Država nam može pomoći tako što će nam možda dati neke povoljnije kredite, možda neke poslove, možda da kada govorimo o Romima, na primjer, da se malo smanje standardi za posao ili da se, mi u Raški nemamo školu kao što je Druga šansa, na primjer, u nekim gradovima, gdje neko ko nema osnovno obrazovanje može u bilo kojem određenom doba da stekne to neko osnovno pa i srednje obrazovanje, pa da imamo malo veći spektar poslova, pa da možemo da radimo i da od svoje plate otplaćujemo te kredite, stanove, da se nekako na taj način osamostalimo. Nažalost, u Raški nemaju svi jednake šanse, pogotovo ne Romi u odnosu na većinsko stanovništvo. Većinsko stanovništvo su ljudi koji završavaju škole, koji su drugačiji od nas Roma, koji se bore, naravno bore se i Romi, ne mogu da kažem, ali Romi imaju mnogo manje kapacitete i mnogo manje nekakve želje i volje za napredovanjem. Opet kažem, govorim o Raški, gdje je jako malo ljudi koji rade, imate 2 zaposlenih, jedan je u komunalnom i ja sam u osnovnoj školi, ovi svi ostali niti se ko školuje, niti se ko zapošljava, prosto smo na nekoj tački gdje samo čekamo da se to nešto desi. U teoriji bi trebalo da imamo svi iste šanse i svi da imamo negde istu priliku za uspehom, ali mislim da to nije slučaj, da dosta ulogu igra i ta finansijska strana i to kako smo se rodili, gde smo se rodili, koje smo nacionalnosti, koje smo boje kože. Nažalost, to stvarno igra veliku ulogu, baš zbog te diskriminacije i mislim da prosto mladi koji su se rodili i odrasli u nekim finansijski stabilnim porodicama mogu sebi mnogo više da priušte, mogu mnogo više da nekako uspeju, to jest više vrata im je prosto otvoreno za uspeh. Evo da pričamo o materijalnom smislu, ukoliko neko dolazi iz bogate porodice, lakše će ostati bogat neko iz siromašne porodice, ali ukoliko se ovaj iz siromašne dovoljno trudi, ima šanse da prestigne ovo koji je bogat i uvek ima šanse da se izađe na vrh, ali nemaju svi podjednake šanse. Uvek će deca bogataša imati više izbora i veću podršku u odnosu na decu iz porodica koji su manje imućne i manje poznate. Danas je uglavnom to sve o novcu. Ukoliko njegov roditelj ima dosta novca, može da plati dobre profesore i sve privatno kako bi se on edukovao više i lakše da nađe posao ukoliko je njegov otac, da kažemo, imućan ili tako nešto o kojem se zna da ima dosta novca. Pa nemaju, naravno, to najviše znači do roditelja. Takozvane veze, što bi se reklo kod nas, dosta taj uticaj ima u Raški. Ko ima vezu može lakše da završi to nešto što mu je potrebno. Ali naravno, svako ko se trudi, mislim da će taj trud da se isplati nekad u budućnosti, pošto ne može da to prođe samo tek tako. Svako od nas je u nekim situacijama bio diskriminisan, verovatno jer se nije uklapao u društvo, nije bio po standardima tog društva ili je jednostavno imao neko drugačije mišljenje koje to društvo nije podržavalo u tom trenutku. Uglavnom, te neke najosjetljivije društvene grupe koje su najčešće ovde diskriminisane su svakako Romi i uglavnom osobe sa posebnim potrebama, a to možemo da
prosto vidimo i na primjerima te neke infrastrukture gdje jednostavno osobe sa invaliditetom ne mogu da priđu jednostavno nekim ustanovama, nemaju adekvatno mjesto kako bi prosto gurali kolica, kako bi lakše jednostavno mogli da funkcionišu i to je već jedan znak da mi ne mislimo dovoljno o tome i da uopšte ne promišljamo o njihovim problemima. Mi smo malo mjesto i svi se ovdje znamo i svi smo nešto odrasli zajedno, a sa druge strane većinsko stanovništvo malo manje prihvata Rome za drugare. Opet kažem, ja i par nas koji smo se malo izdigli smo i prihvaćeni u društvu većinskog stanovništva, da normalno živimo, da funkcionišemo sa njima, da se družimo i tako dalje. Ali, na primjer, moji sunarodnici i Romi nisu toliko prihvaćeni od strane većinskog stanovništva mladih. Tu postoje male te razlike, ali da je neka vrsta diskriminacije, da ih neko sada diskriminiše, da ih neko javno na ulici dira, toga mislim da nema. Uvek postoji i postojala je ta diskriminacija prema manjinama i nekim osjetljivim društvenim grupama i mislim da je to onako dosta prisutno. Možda bih se čak usudila da kažem da je to dosta prisutnije u ovim manjim sredinama gdje mi živimo, jer nekako i dalje nismo osvešćeni toliko da prosto shvatimo da smo mi svi jednaki i da svi treba da imamo ista prava i da niko ne treba da bude izopštavan iz društva. Što se tiče diskriminacije među decom, tu moramo se i prilagođavati jer su to ipak deca, mi njih učimo da ne treba da postoji razlike, da nema razlike, da smo svi jednaki, ali što se tiče odraslih, mislim da tu diskriminacije nema. Što se tiče Raške, dosta je zastupljena diskriminacija na osnovu fizičkog izgleda i da kažem materijalnog stanja najviše. To je naravno ko šta nosi, koliko para ima, kako se oblači. A što se tiče fizičkog izgleda, dosta njih, na primjer, kada neko ima neki deformitet, dosta je velika diskriminacija na tom nivou. Tako se priča, on ne nosi ovo, on nema para, nećemo s njim da se družimo jer on ne može da izađe s nama petkom da se druži, da idemo negdje u kafić, moramo njega uvek da častimo, nećemo da nam bude teret, ovo tamo vamo i tako se jednostavno formiraju te neke grupe. Mislim da jesu, izloženi su i to poprilično, naročito te osjetljive grupe kojih ima dosta siromašnih porodica koje prosto ne mogu sebi da obezbede pa čak i neke osnovne životne potrebe i to automatski u startu sputava mlade da prosto uspeju, da budu uspešni, da se obrazuju, tako da to je nekako veliki kamen spoticanja za sve mlade koji imaju neku ambiciju. Kada govorimo o toj socijalnoj isključenosti i rizicima siromaštva, mislim da su Romi tu jako pogođeni. Mnogo više nego većinsko stanovništvo, opet zbog tih razlika, jer većinsko stanovništvo ima više tih prilika za studiranje, za poslom, za svim onim što, naravno, te prilike imaju i Romi. Ali je stvar u tome da Romi treba da se pokrenu i da s druge strane to većinsko stanovništvo treba da im da priliku. Pa mislim da diskriminacija ne samo u Raški, već je na globalnom nivou jako veliki problem, posebno, na primjer, materijalistička diskriminacija, ko šta nosi, uglavnom se gleda i to se može, na primjer, srediti nekim školskim uniformama, ako se to dešava u školi i jednostavno širenje reči o tome da čovjek nije bitan sa onime što nosi, nego što nosi u duši i u glavi. Što se tiče diskriminacije, neka politika Kancelarije za mlade je da su ovdje svi dobrodošli. Tako da ovdje možemo da se pohvalimo samom posetom u omladinskom klubu. Imamo pripadnike romske nacionalnosti koji su tu svakog dana, koji učestvuju tu u našim aktivnostima, koje su naši volonteri i aktivisti prihvatili kao sebi jednake. Također imamo i udruženje Srna koje se bavi osobama sa invaliditetom sa kojima radimo na zajedničkom projektu pod nazivom Film i vi. U pitanju su filmski festival koji obuhvata filmove gdje su učesnici osobe sa invaliditetom i tu smo također imali neke zajedničke radionice gdje su naši najaktivniji omladinci bili u prilici da sarađuju, rade i da uključe svoje drugare koji imaju fizičke smetnje u razvoju.
Pre svega naša organizacija Eko Infinity je počela od same ekologije, odnosno počela je od tog nekog očuvanja prirode. Sjenica važi za jedno prirodno kulturološko mjesto pre svega i naša organizacija je počela čišćenje rijeka, parkova, sađenje cvijeća, uređivanje gradskog zemljišta i tako. Smatram da trenutno ekologija je na višem nivou od prethodnih 10 ili manje godina. Smatram da se to stanje veoma popravilo, ali naravno ima i dalje situacija gdje neki mladi ili stari svejedno bacaju određena smeće, bacaju opuške od cigareta i tako dalje, ali smatram da je to veoma svedeno na minimum. Ali također mi sad, evo upravo ćemo imati jednu akciju čišćenja da li grada konkretno ili nekog predela, tako da ćemo poraditi na tome, ali smatram da je svijest samih mladih u tome veoma poboljšana, baš od kad smo mi počeli, na primjer od samog druženja gdje nas 50 mladi zna da očisti gradsko zemljište, da ofarba, na primjer, most ili nešto slično. Zaštita životne sredine je nekako na prvom mjestu i turizam i zaštita životne sredine su zapravo jedno i jedno bez drugog ne može da funkcioniše, s obzirom na to da sve više ljudi ovdje dolazi, gledajući smatraju da je Sjenica kao grad koliko toliko čisto mjesto, dok imamo dakle te prilaze Sjenici i prilaze nekim izletištima koji su dakle u Sjenici i oni su malo zatrpani smećem. Naravno to ne rade turisti, već rade meštani i koji dolaze na tim izletištima. Problem su dakle ljudi. Ja sam član udruženja Eko Infinity koje već nekoliko godina bavi se ekološkim problemima u Sjenici. Sadili smo drveće, cvijeće, također smo farbali klupe i imali smo mnoge ekološke akcije, ne samo, naravno da je bitna ekologija, ali mi smo htjeli da združimo mlade, da se oni, dok se bavimo ekologijom, da se oni druže, da im to bude zanimljivo, jer kad im je zanimljivo, onda kada bi opet napravili neku ekološku akciju, oni će sigurno doći da nam pomognu oko toga. Mladi nemaju toliko dovoljno ekološku svijest, treba da se to mijenja, ima edukacija i što se tiče i turističke organizacije Sjenica i kancelarije za mlade i lokalnih udruženja poput Eko Infinitija, radi se na tome, ali mislim da treba dugo vremena da bi se izašlo sa tim na kraj, jer desi se situacija da se ljudi zateknu na mjestu pojedinih izletišta, saopšti se stanje kako jeste, ali opet sutradan isto druga priča. Komunalno izlazi više puta na teren na pojedine lokalitete i opominju koliko mi, toliko i oni, ali jednostavno ne može ljudima da se izađe na kraj. Posebno na mjestima gdje dakle, osim turista dolaze i ljudi koji se bave i ribolovom, vidim, isto ostavljaju za sobom dakle, određenu količinu smeća. Nije mi jasno kako mogu na tom mjestu da pecaju prvo ribu. Ja znam da to nisu ni savjesni ribolovci, nego oni koji jednostavno tu dođu, ostave za sobom i odu. Smatram da treba mnogo više da se radi sa ljudima, postavljaju se edukativne table i upozorenja da se ne baca smeće, ali opet ne može da se izađe tome na kraj. Iskreno ću reći da mladi do uzrasta, do srednje škole nisu baš toliko svjesni same ekologije koliko je ona važna za naš život, ali na primjer znam po sebi, po mojim drugovima, kako sazrijemo, kako rastemo, shvatamo da nam je ekologija bukvalno sve, da mi ćemo taj vazduh isti udisati, da će na primjer to smeće koje je pored rijeke imati veoma loš efekat ili u nekom, na primjer, mjestu u parku, na primjer, gdje ljudi žele sa svojim porodicama, sa svojim djecom da prošetaju, ali zbog određenih, na primjer, problema sa samim smećem, sa samom ekologijom to ne mogu da izvrše. Tako da smatram da svijest mladih se postepeno povećava, ali do kraja osnovne škole ili polovine srednje škole je ta svijest veoma minimalna. Pa ja mislim da mala djeca u početku to ne shvataju, ali da im se to govori konstantno, da ne treba da bacaju smeće samo u kantama za smeće, da ne treba da bacaju po putu, po ulici. I mislim
trenutno da je ekologija na dobrom nivou u Sjenici, za razliku od prethodnih nekoliko godina gdje je stvarno bilo stanje katastrofalno. Postavljene su, tačnije, više tabli, jedna je na Uvcu, druge su table na Pešterskom polju. Radile su ih neformalne grupe, dve u saradnji sa mladim istraživačima Srbije i u sklopu tih aktivnosti su se dešavale akcije čišćenja i na Uvcu i na Pešterskom polju, što se može vidjeti na stranici mladih istraživača Srbije. I eto, pošto je ta akcija skoro završena i ostalo je nešto iza toga, makar te table upozorenja koje su se postavljene, radili su se i više edukacija sa mladima, čišćenje, dakle, Pešterskog polja, tako da se nadamo da će to makar malo uticati na ljude koji se tim bave, ali evo vidimo da i država u posljednje vrijeme radi na zaštiti životne sredine kroz razne vidove projekata. Imamo subvencije koje se dobijaju od države, gdje specijalni rezervati dobijaju također podršku za održavanje tih zaštićenih zona, ali i Ministarstvo trgovine, turizma, Ministarstvo turizma i omladine je također na neki način obratilo pažnju na taj seoski turizam, gdje se u skladu sa zakonom o zaštiti prirode i svim onome da se ne naruši prirodna sredina dala određena sredstva za posticaj onih koji se bave ruralnim turizmom, gdje su naravno bili i mladi ljudi uključeni. Pa mi smo također imali uz te same akcije čišćenja kao organizacije Eko Infinity, imali smo određene edukacije koliko zapravo ekologija utiče na naš način života, koliko mi moramo da smo spremni da svi sudjelujemo u tome. Naprimjer, to nije veliki uopšte problem ako se svi potrudimo, naprimjer, da smeće iza nas počistimo, bacimo, da čuvamo, naprimjer, svoje dvorište, svoju avliju. Tako da ako se svi uključimo i ako svi budemo prisutni i odgovorni za samu ekologiju naše opštine i naše grada, opštine od države, da će se to veoma povećati na veliki nivo. Ja sam svedok da hoće. Nisu svi koliko vidim za tim, ali uglavnom većina hoće. Ja sam bio predvodnik te druge grupe koju su podržali mladi istraživači Srbije, Eko Horizonti se zvala, gdje smo imali više akcija čišćenja na Pešterskom polju i odazvao se popriličan broj mladih ljudi koji je podržao tu akciju. Mislim da opština ima organi koji se bave ekološkim pitanjima i da deluju u skladu sa njihovim nadležnostima. Ima li tamo mladih? Mislim da nema. S obzirom da treba povećavati svijest kako kod mladih, tako kod ljudi koji su starija populacija, veoma je bitna u početku edukacija i samim tim se posle sve ostalo mijenja na bolje. Što se tiče stambene situacije kod mladih, pa ja mislim da mladi, na primjer, sin ostane sa svojim roditeljima da živi, ako imaju dva sina, jedan ostane da živi sa porodicom, najčešće to bude mlađi sin, stariji napravi kuću do te ili kupi neki stan, ali to je situacija i u Sjenici, a i u cijeloj Srbiji. Pa, na primjer, imamo taj neki poredak da se mladi u Sjenici konkretno osamostaljuju, na primjer, ili ako odu u neki drugi grad, inostranstvo da rade, ili pak se osamostaljuju možda kada završe fakultet, kada se zaposle. Na primjer, to je veliki problem mladih, ta nezaposlenost, odnosno gdje mlad čovjek mora da se pripremi da i prije fakulteta i van fakulteta već radi neki određeni posao kako ne bi čekao posao za koji je stručan, za koji je završio. Što se tiče stambenog pitanja mladih u Sjenici, ja mislim da je konkretno u današnje vrijeme, u ovom trenutku, stambeno pitanje na veoma visokom nivou. Naravno, ima ljudi koji imaju lošu situaciju u stambenim objektima, ali mi također imamo veliki broj humanitarnih ljudi u našoj Sjenici koja je to veoma uradila, ja ću reći, na veoma odličan način, tako da su skoro pa svi zbrinuti. Ja trenutno živim u Novom Pazaru sa dvojicom drugova.
sva trojica smo iz Sjenice, sva trojica studiramo različite studijske programe i lijepo nam je. Najveći problem, ja ne bih rekao da je možda i tradicija, ali ne u tolikoj meri koliko sama zaposlenost. Jer kažem, mladi u Sjenici što se tiče zaposlenosti uopšte u državi Srbiji na Balkanu imaju veliki problem sa zaposlenošću pri završetku fakulteta i pri završetku diplomskih studija. Naravno, taj problem se u nekoj meri sve više povećava i zato sam upravo rekao da je taj finansijski problem veoma veliki, zato da bi mladi u Sjenici moraju da nađu posao i tokom fakulteta, ali i kasnije da bi sebe obezbedili. Jer, na primjer, neke porodice nisu stvarno u mogućnosti da obezbede cijelo školovanje nekog svog djeteta, tako da određena djeca moraju pronaći neki izlaz iz toga, pronaći određene posle koje će se baviti. Na primjer, iskreno ja znam mnogo mojih drugova, mnogo prijatelja koji i tokom fakulteta rade određene poslove. Neka pomoć od države, na primjer, da ona otplati jedan deo, na primjer, za stan, pa kada se mladi zaposli da vraća jedan određeni deo državi, mislim da je tako, a na primjer mladi onda pokreću da uzimaju kredite, stambene kredite, gdje su velike opet i kamatne stope. Pa što se tiče diskriminacije, ja mislim, pošto mi smo multietnički grad i nema diskriminacije u tom pogledu. Također mi imamo centar gdje dolaze azilanti, ljudi iz drugih krajeva. Sjeničaci se stvarno prema njima ophode dobro. Znači, zbog toga vidim da nema toliko diskriminacije. Najugroženiji u samoj Sjenici, uopšteno mladi, jesu oni, ja ću pre svega, opet se ponavljam, ali pre svega su to djeca koja nisu dovoljno obezbeđena, koja ne žive u tako reći dobrim sredinama, koja nemaju toliko dobro uređen život, ali opet ponavljam, evo naša kancelarija za mladi, naša organizacija Eko Infinity je bukvalno otvorena za sve mlade i imamo određene pomoći koje možemo da pomognemo tim mladima, kako kroz školovanje, kako kroz upoznavanje drugih ljudi, tako i kroz edukacije. Pa imamo mlade invalide, također imamo i jedan centar gdje oni pohađaju također, kako to, gdje se druže, znate. Ima mladih invalida, nažalost, ali mislim da nisu oni toliko, da ih građani i mladi ne diskriminišu toliko. Također imamo i romske populacije i naravno građani Sjenice im pomažu uvijek. Mladi u Tutinu generalno ne bave se puno ekološkim pitanjem jer jednostavno im nisu interesovanja ka tom smjeru, a postoje dosta problematike oko smeća, ali to se može da se organizuje i može da se izvede na jedan način da to sve bude uredno, samo je potrebna organizacija i potrebno je da se nađe kadra za tako nešto. Da, mladi baš dosta ne vode računa o tome, nego samo bacaju smeće gdje god. Uključivanje mladih u zelene savete ili druge organe koji se bave ekološkom problematikom zavisi od lokalne samouprave. U mnogim gradovima i opštinama u zelene savete čine predstavnici lokalne samouprave, neki naučnici za ekologiju i građani, ali kod nas mladi nisu često adekvatno zastupljeni u tome, ne bave se tim. Što se tiče ekologije, ona je iskreno u Tutinu manje zastupljena.
Iako su se mladi par puta odazivali za, da kažem, čišćenje naših parkova, lokaliteta, šuma, ali to opet generalno se vraća na staro kako je i bilo. Edukacija za promjenu ekološke svijesti mladih je jako važna. Jer potrebno je da su mladi upućeni o ekološkom stanju našeg grada, jer okruženje u kojem se mi nalazimo, ukoliko je prljavo i nečisto, ne može da se funkcioniše pravilno. U Tutinu generalno mladi žive u zajednicama, porodičnim zajednicama i to je nekako od davnina bila praksa narodu, stanovnicima Tutina, ali postoje određene grupacije koje zahtevaju samostalan život, koje zahtevaju da se reši stambeno pitanje, tako da podeljeni smo nekako. Postoje i zajednice, a postoje i određene grupacije koje žele da se osamostale. Mladi u Srbiji se često susreću sa problemima kada je reč o osamostaljivanju i stambenom rešavanju. Iako imamo par pozitivnih primjera, često se susreću sa ekonomskim preprekama koje odlažu ili otežavaju te procese. Mladi u Tutinu većinom žive sa svojim roditeljima, čak i oni koji studiraju, oni putuju, većinom je to Tutin Pazar, i uglavnom putuju, nisu se tamo osamostalili i tako završavaju svoj fakultet. Moji planovi posle srednje škole jeste da nastavim fakultet u Novom Pazaru, ali problem jeste što ja dole ne bih da stanujem, nego bi već bi svakog dana putovala. Pa kada dođe do braka, neki i traže da se osamostale, a kod nas je ostala tradicija da se ostane sa porodicama. U našoj sredini postoje stambene zgrade u kojima može da se obezbedi jedan onako normalan stan, normalno stambeno pitanje, ali mladi u Tutinu generalno mnogo slabije imaju financija za tako nešto. Unapređenje ovih mera može se postići kroz nekoliko postupaka, a to su povoljni stambeni krediti, izgradnja povoljnih stanova, podsticaj za zakup stanova, olakšice i neke olakšice, saveti i edukacije. I ukoliko bi se sve ove mere zajedno primenile, naravno da bi došlo do rešenja tih problema. Mladi iz romske populacije su većinom na ivici siromaštva, tako mogu da kažem i čak i neki mladi sa seoskog područja. Najveći ekološki problem u Priboju je smeće na svakom koraku. Priboj po pitanju ekologije je malo zagađeniji grad, ali mogu reći da većina mladih i brine o svojoj životnoj okolini. Kroz Priboj prolazi rijeka Lim, tako da sve to smeće koje dolazi iz Crne Gore, kraj Prijepolja i to dolazi nama vamo. Pa se organizuju sakupljači da se to malo počisti. Rekla bih da svi žele da brinu o prirodi i ekološkim standardima, međutim postoji neki strah da ako mladi kažu nešto o ekološkim standardima i nekim situacijama koje se dešavaju trenutno, da će biti potisnuti od strane neke više sile. I pogotovo u maloj sredini gdje svako zna svakoga, ne može čak ni da se kaže hajmo da idemo da počistimo ulice. Mislim, okrenite kameru, na 2 metra od mene je gomila smeća ovdje u Priboju. Ja se samo nadam da će to RTS da prikaže.
iskreno se nadam. Niko ne radi ništa po tom pitanju. Voljela bi da Kancelarija za mlade odradi nešto jer su skoro imali volontere koji su čistili u okolinama Priboja, ali centar grada stvarno zahteva veliku pomoć. Pa iskreno mislim da bi trebalo više pažnje da se obraća tome. Zato što, mislim, organizujemo mi neke akcije u gradu, to nije problem, ali kao što je Jelena rekla, veliki je problem i u centru grada i upravo sa lutalica koji vade bukvalno smeće iz kanti i smatram da bi tome trebalo da se obraća pažnja. Mladi vode računa o životnoj sredini. Rekla bih da je tu mišljenje podeljeno na 50-50. Neki naravno brinu i žele da sačuvaju ovo prirode što nam je ostalo, dok drugi ne zanima toliko, bace smeće gde god. Uz pomoć Kancelarije za mlade i Ekostaze, mnogi mladi su se prijavljivali da volontiraju, da kupe smeće sa obale Lima, što može i da se primeti jer većinu vremena Lim je veoma zagađen dok nije Kancelarija za mlade uradila nešto po tom pitanju. U Priboju naravno postoji ekološke akcije kao Kancelarija za mlade i također Extreme Srbija. To je jedan klub u Priboju koji se bavi raftingom i također ponekad nas usmerava ka tome da čistimo prirodu, da je čuvamo i da je priroda ono što je najbogatije u našoj sredini. Pa ja se trudim što više da obraćam pažnju na životnu sredinu i kada god sam u toj prilici bacam smeće u kante i na mesta koja su za to. Učestvovala sam u zadnjoj akciji za čišćenje obale Lima. Pa trude se pojedini, a pojedini to i ne brinu o tome uopšte. I stari isto tako ne brinu. Neki imaju brinu, ali... A ti? Ja, kako kad? Ja kad se sjetim ja bacim u kantu, a ovako nekad malo bacim. Predstavilo mi je zadovoljstvo jer sam primetila i drugih mladih osoba, čak mlađih i od mene, da su odlučili da i oni moraju da urade nešto po tom pitanju. Jer je to najbitnije, da kao zajednica i grad moramo da održimo naš grad čistim, jer kako ćemo posle živeti u otpadu. Ja bih rekla zato što imamo dosta pasa lutalica i loše kante za smeće. Ti psi tražeći hranu kopaju po smeću uzalud da bi našli nešto da pojedu i samim tim svo smeće bacaju po travi, po trotoarima, po ulicama, svuda. Ja bih rekla da je to najveći problem ekoloških situacija u Priboju i kada bi postojala neka mogućnost da se izmisle neke kante za smeće koje se poklapaju ili da se napravi neki zakon da ne možete da stavite 3 kese iznad vrha te kante za smeće. Voljela bih da nekako zakon bude oštriji. Da ako uradiš nešto loše, snosiš posljedice za to što si uradio. Na primjer u školi imali smo prije u osnovnoj, ne znam sad kako se zvao ovaj predmet, ali čistili smo Vudan pored Lima, ali to se odmah na staro vrati. Imamo, u pitanju su van nastavne aktivnosti škole gdje su nas mnogi profesori vodili na seminare i predavanja u drugim gradovima, što je im značilo jer smo posle imi imali obavezu da mi ispredajemo u školi po pitanju ekologije i čistoće i reciklaže i ostalih stvari koje treba da se rade na ovoj državi. Da, voljela bih da kažem da mladi brinu o životnoj sredini i mnogi su zabrinuti za posljedice koje mogu da nastanu i voljela bih da Ministarstvo za zaštitu životne sredine napravi neku subvenciju za Pribojčane, da daju neku podršku u vidu
financija ili možda čak i volontera koji će da pomognu da naš grad ulepšamo i vratimo na nešto bolje. Kritikujem prijatelje koji to ne rade, zato što smatram da ko će da nauči mlade ako ne mladi. Smatram da je uloga mladih veoma važna. Lično ja se nisam odazvao nijednom pozivu, što planiram promijenim u narednom periodu. Mladi u Priboju najčešće stambeno u stanovima žive sa svojim roditeljima do neke možda 18. ili 19. godine. A nakon toga kada odu na fakultet, naravno tada dolazi vrijeme da se rastajemo od svih njih i tada moramo i naravno da se i rastanemo. I posle toga nastavljamo svoj život samostalno. Naravno, neko ko ima manja primanja neće moći da priušti svom detetu stan odmah posle 18. Pa mladi posle 18. još uvek nastave da žive sa roditeljima. Neki odu na fakultet pa žive u domu. Neki ostanu pa rade ovde u nekim malim firmama. Međutim, dosta mladih na kraju nema svoj stan i mesto za boravak. Ja živim sa majkom, ocem i nanom i bratom. On je završio sad ove godine srednju. On se još nije odselio, neće se još odseliti. Ja živim sa svojim roditeljima i mlađom sestrom, međutim spavam i kod svoje nane. Živim sa roditeljima i u nekom narednom periodu planiram da upišem neki fakultet, da studiram. To ću u drugom gradu, pošto Priboj nema fakultet. Trenutno naravno živim sa roditeljima i planiram da se osamostalim nakon srednje škole jer planiram da se preselim u Beograd. Pa ne želi moja nana da se osamostali. Mladima u Priboju, po mom mišljenju, jeste teško da se osamostale jer toliko dugo provedemo sa svojim najmilijima, navikavamo se na njih. Svako jutro počinje isto sa dobro jutro, laku noć. I nekako po meni to je, evo za mene, ja kada budem studirala, to će za mene biti jedan jako stresan trenutak jer se opraštam od svih i nastavljam svoj život sama. Na primjer, kod nas muslimana ostaju više sa majkom i ocem da žive muškarci. Zato jer ne znam zašto, ali više idu ovako ženske kad se udaju i to. Kad se udaju, jel idu opet u neku zajednicu ili? Da, opet u zajednicu, isto tako sa svekrom. Mladi se ovdje osamostale kada krenu na više obrazovanja, na primjer na fakultete, u više škole, tada već prelaze u druge gradove gdje se sami od sebe osamostale. Jedini način na koji možemo ovo da promenimo jeste sa novim mogućnostima za posao. U Priboju je mala šansa za nalazak posla. Mislim, ja sam baš preko leta htjela da se zaposlim, da zaradim koji dinar. Meni je neprijatno da ja uzimam svoj novac od svoje majke, jer ona je taj novac zaradila i razumijem ja sam njene dete, ali opet želim da imam neki novac za sebe. Ako ja ne krenem da skupljam novac sada, kako ću da idem na fakultet, kako ću da skupim novac koji mi je neophodan za kasniji život. To ne može da se radi čuvanjem novca, jer je novac uvek potreban, pogotovo posle inflacije. Teško je sklopiti kraj sa krajem od početka meseca do kraja meseca. Znači, voljela bih da u Priboju postoje neke nove mogućnosti za posao i da budu usmerene mlađima, mladima koji završe srednju školu ili su pri završetku srednje škole, isključivo da bi se mogli prijaviti i preživjeti fakultet. Pa smatram da mladi koji ostanu ovdje u Priboju verovatno žive sa roditeljima. Mislim, ne mora da znači, ali i u drugim gradovima se to dešava, ne samo ovdje. I to je većinski stvar financijskog pitanja i toga kakvi su prihodi u porodici. Mislim da država može svojim subvencijama da pomogne da mladi žive samostalno na različite načine, kao što su i pre delili određene novčane iznose.
Pa mislim da u Priboju ima tih mladih koji su na rubu egzistencije, koji nemaju dovoljno materijala da sami sebe mogu da izdržavaju, ali tu su i akcije različite kojima mladi iz Priboja, ne samo mladi, već ceo Priboj njima pomaže kako bi mogli da ostvare ono što žele. Ima situacija da mladi budu ugroženi po pitanju materijalnih stvari. Međutim, mnogi u školi i njihovi vršnjaci se trude da im pomognu što se tiče tih nekih problema. Pitanje od toga, ako neko ima bolje telefon ili bolje patike, naravno uvek ćemo da pohvalimo, ali nikada nećemo da spustimo onoga koji nema takvu materijalnu situaciju. Država mora da obrati pažnju na možda školske sitnice koje trebaju deci, udžbenici, pribor i ovo ostalo. Mislim da to stvarno treba da bude besplatno za svako dete koje se obrazuje u osnovnim školama. Pa ekologija je generalno problem, prvenstveno u Prijepolju možda pa i nije toliki problem, ali svakako da je prisutna. Ja bih zaista voljela kada bi mladi bili ti koji bi se na neki način aktivirali i uključili u raznorazne akcije. Možda upravo oni u saradnji sa Kancelarijom za mlade i u međusobnoj saradnji mogu da pokrenu raznorazne akcije za čišćenje i za održavanje ekologije koja će zaista biti na onako mnogo boljem i pozitivnijem nivou. A što se ekologije tiče, pa mislim nekako da više djeca i neki mlađi uzrast poklanjaju pažnju ekologiji i zaštiti životne sredine nego stariji, a što bi trebalo da bude obrnuto, jel tako, da imamo starije ljude koji će dati primjer mlađim ljudima. Ali mislim da su mlađi ti kojima je više, da kažem, u školama dostupno da se govori o zaštiti životne sredine. Eto, mi kao Kancelarija za mlade i kao odvojene grupe vrlo često pričamo o zaštiti životne sredine, o prevenciji zaštite aerozagađenja i slično. Tako da su mlađi ljudi, djeca su ti koji su više edukovani i više vode računa o ekologiji. Pa što se tiče ekoloških akcija, ja učestvujem onako samo jednostavno da vodim računa o tome da ja ne zagađujem, da svojim prijateljima, porodici govorim, odnosno podsjećam ih da ne trebaju da zagađuju, da čuvaju našu okolinu, jer sve ovo što mi imamo u Prijepolju, iskreno mislim da je jako veliko blago. Iako to možda nije nešto previše, ali iskreno mislim da bi trebali da čuvamo sve što imamo. Pa kao mlađa sam išla na izviđače. Naravno, naša opština je zatvorila te izviđače, tačnije da kažem nekako oduzela nam prostorije za rad i nekako nisu toliko uključeni više, ali dok sam išla izviđače voljela sam da učestvujem baš i rado se odazivam i dan danas. Recimo moja škola je imala tu akciju da smo iza škole, tačnije svako odeljenje iza škole je zasadilo po jedno drvo koje smo mi dužni da pratimo tokom našeg školovanja, kasnije da ih ostavimo da ih nadgledaju mlađe generacije koje tek dolaze. Također, mi lično nismo učestvovali, ali mislim da je velika promjena u našem gradu bila upravo deponija koja se nalazila na ulazu u grad, koja je kasnije naravno rešena i mislim da je to jedan ogromna promjena u našoj okruženju. Za mene je ekologija veoma važna, kao što vam kažem, a edukacijom ja mislim da je čak to jedan od najboljih načina da se skrene pažnja, pogotovo mladima, da vode više računa o našoj ekologiji, o našem Prijepolju, jer drugačije kada, na primjer, ja uzmem nekom mom drugu da kažem, nemoj to raditi, više će on poslušati nekog starije lice nego mene, koji sam njegov prijatelj, njegov vršnjak. Ima sa jedne strane mladih koji se trude, koji ne zagađuju, koji se trude jednostavno da očiste čak i nečiji drugi nered. Pogotovo u školama nekako
nas su počeli, pogotovo u mlađim razredima ima taj čas gdje mi učimo o tome kako treba čuvati prirodu i sve, ali naravno tu opet imamo izuzetke i nekako moram priznati da u posljednje vrijeme imamo osjećaj da čak više stariji zagađuju i čak stariji više doprinose tom zagađenju vazduha, vode i slično nego uopšteno životne sredine, nego mi mlađi. Nisam upućena da u Prijepolju postoji neki ekološki centar ili negdje gdje mladi ljudi vode računa o tome. Pretpostavljam da ima, ali ja nisam čula da nešto tako. Pošto mi u Prijepolju imamo samo 3 srednje škole, što nekad nije dovoljno, da nije prilagođeno nečijim željama. Djeca često odlaze i u druge škole u blizini, kao što su na primjer Užice, ali svakako da u većem broju nakon srednje škole, kad upisujemo svi fakultete, idemo u neke druge gradove i primijetila sam da dosta mali broj mladih ljudi se nakon završetka fakulteta vraća u Prijepolje, što je zaista veliki problem, ali ovi koji ostaju ovdje u Prijepolju najčešće ostaju u porodičnoj kući, nađu neki posao i slično, ožene se, udaju se i to nekako bude u toj porodičnoj kući koju su nasledili od roditelja. Naravno, mislim da je to sve stvari ličnog izbora, ali ja ću morati da se osamostalim, htjela to ili ne, za godinu, dve, jer sam ja 3. godina i naravno ja u Prijepolju nemam, tačnije u mom gradu nemam baš uslova za dalje školovanje, što znači da ja htjela ili ne, ukoliko želim da nastavim školovanje, ja moram da se osamostalim, moram da odem dalje i da nekako se prepustim sebi. Moje želje jesu da odem iz Prijepolja, ne zato što je Prijepolje loš grad ili zato što ne volim Prijepolje, već jednostavno da proširim malo svoje znanje, edukaciju, da upišem neki željeni fakultet, da se malo osamostalim, da naučim i ja ono što su moji roditelji, a i drugi ljudi naučili da žive za sebe, da stvaraju svoje pare, tako da to je neka otprilike moja želja, jednostavno da se samo osamostalim. Pa mladi u Prijepolju imaju želju, pogotovo te zadnje generacije imamo nekako želju da se osamostalimo, ne često uslove, ali želju imamo. Pa što se mene tiče, mislim da bi mladi trebalo da se osamostaljuju što ranije, ne na primjer kada je to zajednica nametnula kada smo punoletni, mada nemamo uslova i zato se to ni ne dešava, nego na primjer kada treba da krenemo na fakultet ili prosto ne mora ni fakultet nužno da bude, nego jednostavno negde od 18 do 20 godina. Pa svakako i novčano, a i mislim da nemamo dovoljno prostora da bi sad svi imali priliku da se osamostalimo i da živimo na primjer u gradu, da kupimo stan i slično. Prijepolje nije dovoljno veliki grad da bi imao prostor za sve nas. Prijepolje je grad koji ima dosta okolnih naselja i svi smo mi nekako ostali zadržani u tim našim okolnim naseljima, u našim porodičnim kućama i slično. Država tu može da pomogne izgradnjom domova. Mislim da bi trebalo da postoji više domova za studente, a i svakako mislim da bi možda moglo da se napravi i nezavisno od fakulteta. Ne znam kako bi se to tačno realizovalo, ali da prosto mladima bude dostupnije to neko stambeno mesto, zato što je sve previše skupo i onda jednostavno neko ako bi želeo da se osamostali mora da bira dom i ako ne bi želeo. Imao bi dosta uslova za osamostaljivanje, ali primjećujem da dosta mladih u Prijepolju baš i nema uslove za to. Nije toliko velika razlika u položajima, mada svakako postoji ta neka diskriminacija ili na primjer među mladima kada je neko malo stariji, ta diskriminacija mlađih. Pa mi u Prijepolju imamo jedno veliko romsko naselje, imamo čak u osnovnim školama veliki broj Roma. A što se srednje škole tiče, kod njih nije praksa da baš idu u srednju školu. Nemam prijatelja Roma, ali moji prijatelji imaju prijatelja Roma jer žive sa njima u blizini. Pa najugroženiji mladi vjerovatno da jesu oni koji su u najgoroj ekonomskoj situaciji, što je meni stvarno, nadovezala bi se na tu priču od malo pre jako žao, možda i Romi. Ja iskreno nemam apsolutno nikakve predrasude i stereotipe i žao mi je što ljudi generalno, ne samo mladi ljudi,
ljudi, već generalno svi ljudi razmišljaju na taj način. Meni je zaista suludo da ljudi gledaju koje nacionalnosti, religioznosti, kakvo je ekonomsko stanje nekoga. To su sve stvari koje su nebitne. Mislim da bi zaista trebali da takve stvari ostavimo po strani i ja bih ovom prilikom, to jest iskoristila bih ovu priliku da apelujem na sve ljude, ne samo na mlade, prvenstveno na mlade, ali i na ostale, da vode računa i da pre nego što nešto urade razmisle kako bi se oni zapravo osjećali da neko isto to uradi njima. Nismo mi ti koji su drugačiji i bolji od ostalih, svi smo mi ljudi, svi smo mi isti. Diskriminacija, koliko sam ja primetio, diskriminacije slabije ima nego ovi ostali problemi, ali uvijek je to prisutno i o tome stvarno bi trebalo da se povede uvijek računa, tako da otprilike prisutna je srednje. Kako sam ja mogla da primijetim posebno u ovim mlađim generacijama kako dolaze, to su djeca koje su slabijeg financijskog statusa u odnosu na drugu djecu, jer sad društvene mreže imaju veliki utjecaj na ljude po pitanju materijalnih stvari, nekako se ne promovišu prave vrijednosti, već je sve nekako postalo, materializujemo brojne stvari, tako da djeca verovatno koja nemaju neki bolji financijski status padaju u drugi plan. Pa mladi koji su najugroženiji, pretpostavljam da su to oni koji potiču iz nekih malo siromašnijih porodica ili možda koji čak i nemaju staratelje. Mislim da su oni ugroženi jer onda nekako nemaju nikome da se obrate ni... Najugroženiji? Pa generalno najugroženiji od ljudi mogu da kažem da jesu i Romi, a i ljudi koji nemaju, baš o tome što smo malo pripričali, nemaju dovoljno nekih uslova za sve i onda oni su malo diskriminisani od drugih, od ovih što imaju više uslova i to sve tako raste u veći i veći problem. Sad, to je tema koja je vrlo osjetljiva i ne bih baš zalazila u to jer oni imaju neke svoje stavove i njihovi roditelji imaju stavove koje se prenose iz generacije u generaciju, na primjer da ženska djeca ne treba da se školuju, da treba da se udaju i žene sa napunjenih 14-15 godina i slično. Tako da, na primjer, primijetila sam da oni nemaju mogućnost zaposlenja u Prijepoljima jer svi imaju ljudi predrasude prema Romima na osnovu nekih različitih stvari što ne bi trebalo da bude tako. Tako da nisam primijetila da ih ima, na primjer, po nekim javnim ustanovama, na nekim višim pozicijama u gradu, prvenstveno zato što se ne školuju, ali veliki je problem i diskriminacija po toj nacionalnoj osnovi. Pa ima posla, ali nekako nisu baš neki najprivlačniji poslovi i onda, na primjer, nema nešto što bi moglo biti interesantno